Sompa Asem Mpe Nipa so dia santeman agiatum dia Ghana man agiatum dia wiasman nyina kyeremu a eye no eno ne Sompa Asem Mpe Nipa no asisi sama po menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apa ne pomasi bre ni ade ama kama say yesisi obi pa de Oforisuo Yaw Aboagye me ne mapamfo yente ase ende watchna enso eka ho orofo wo hawnya mane bia dawso bia no eye Sompa Asem Mpe Nipa bra na ma good results kama no so ba pa ho sima edu emienu ewo Sompa 93.1 yedi atwaguo ewo Sompa TV no so eno ti katro obi no obi so katro obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asantema ne Ghana manfo nyina agi omodie no wo mo aba wo mo ne prepa wo buadu ponko mu o hwintim prako a woti bunu ete kokko Sompa Asem Mpe Nipa ye ne praka sa jamadu ye ne fiti krotia na ye ho abo afie mu we ene Sompa Asem Mpe Nipa no ye ne konton krowi aye damansa komu hey denche mruso danso mo Sompa Asem Mpe Nipa no wo kiti kriki akukọ nwuya ye ngro ne paboa na madamfo bi wose ka ya twro akire enso nyame ye kuro ebufa so na de ya twro enim akire dambalis wose ka ya twro animu enso nyame ye ebufa so na de ya twro akire dambalis na no de hemfa ene beto dwumadi obeto omra samwanka sa ena the nation sanka of Alumba obetene ka ewo dwumadi we so na producers ya wadawroma ye no mo edi dwuma na wo mo kofa bi ede beto aproso na yenya bi etu nsre ene abasa eye kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so ntwa maniu na so hwa ena yebegina kokko sachi Fletcher na ni abre papa ne ka ejana kwantimfi ya wonya sukuru be so ye utobi na ye den want to be eya asemo na ni abrese krodom o se ekeka engine no o se hono kra no ofu hono nti honi engine hono nyea no eno ti kokosachi ene se wo mazieni so ayebede be yadwuma kama ya mane sheden card yes drupe bia betimi agya kwanti vi ya odwene wo awonti ase enso wa na atufrifie ba you o paki ato ade aba fi boss wasasrasa eni nyina kan brabo no ho na ye ko MC a wososo a Kevin Oyata wone azuka na nsen no American dressing na abane so American dressing so de ba so na akakra wo botom sanse man na nigis dressing ho pa ne fa ye Nigeria ni ne fa enso ye Ghana ni azuka enono na osika enso eka ho MC a ho omo bo adwuma enya asem ketwa na wo Sompa TV ho so ewo nkran so a systematic press wone safo kantanka simprimu ene Tony na empempie no Asem Mpe Nipa streaming ye live ewo nkran ye friend Tony oyinipa se omo bo adwuma pa anu ti fokachi obi no bi so kachi obi se Sompa Asem Mpe Nipa yaba nso yaba the pub ne so ene ye obi kachi santeman obi kira santeman dwumadi we so enya asem ketwa kra the nation sanka bibia boko de ade achi nkwane ahoden wo ho de kachi ya wo se nhirane ani de nkanedini na onkoso nye ye kase sa ya si yakola se ti nyina awrade nhira nye omchefa se da ne da nyina mo semre na omuti dwumadi ma ne ma ekotote edemo mo ye tena se ya esi wo bika ntinu ana ya na ye pese yebetima wuram na aboa foforo nso ya me no kasa se on the 9th na makokora yeyi no goso man here yes on the 9th na yeyi olumai ye best out of nyina na ye jamfo se otumfo betwani no nti enkojam no no akobetuntum abaya mana ye anokwasem kwakuna ye wo gidie se me plot mi nsa betimi aka yenya vimo nhwe ye hunu ne ye wo ba ne de a bia betima ye fine man fo bi wo so o de asibie bi asipan o nyame be ye asibie bi asipan nyame be ye bi anso nyame o so bi wo so niti ya yenhye wo bo
Mena go so my na wonya ne ba bi kose Oforisuo bra na me ma ba bi ntina e no bra ko to mi kasa kire mu no wa man sentreni asi o sentreni besi o na obeba so ntimi ntwene wo fa na na no ngofo bibi besi ya wato kra ye o su ti kra go so nye ho na afiri o su ti so trase nye be pozo asase na wo Omra sa bibi aboko die bibi aboko akura ho na o se ma me ye kese agoya yumu usaka menyo baako na ajati Asem Mpe na adai ni nyina afiri mi a ya wa nti wujitum sa ade no de na sanka wo kontam na nka ne wo kokora na ye kire wo se ni ne wo ko no bi ni wo twen dare a so ti ase no nya gan we de ya nkire wo ye se bra na wanko minim pila ni pila nti wo wasam de ano de da hokora no obi be sa ma de kora ye di na jetum ho ya sam but uni gidie bi Asem dabi be de wiase de we gidie bi wo ha hwe gidie bi wo ha papa no nante poso so betima nante o gidie ampa otimi koya ku aka krama na duru ho no gidie ne tekoi eno oye de wo mem ndi gidie pa de e wo prot wo hu de me ana me nwa no ebe ya o ma me nwa no adokona na o pesika na bene na watu biedi timinyi manim firi so iwani o kwa ye ne dia opa kokosom yebetima boa no som na fa na sisi fom na eje hyew o be fere me ba kwaji amu afere yo mate haya so ne ba be ka no say ye ne be da ebetwam emetwam ye bebu nkunta wi a ya cheka be ba be ka ne ya kwaguma fa ncheka se makwakudua o kembe omo twen o ka kosi ba bia na nsi ya ne abepeja kono panipa o kembe madam fo no minwan no kwaku ba bia wo bia mechia wo na fa ncheka se so ma na me hu ai lawyer akwasi Peter kwasi sapon ene me hu no me ko senior my lawyer safu jamfi okay me ko no ne ko din komo bi se ne case bi na wo Fox FM lawyer baby was madam from Deborah o ye dwuma se se senior no senior lawyers no mo kokoto a omo di bia na different no oh yeah sa prawa ketwa no ohun aprawa kese a na obobo eti se lawyer is senior ya na kwan bi so na boa woni bebi wade nsem fanti lawyer safu jamfi ene lawyer mfum okay obi aye cheche o mane lawyer bi ye cheche obi bia edi ya ba ide nefie yencha Dr. Magashi okay Magashi Dr. Bakope Dr. Bakope na se obayo okay o be kanyam na doctor no nim kasa ene no beba I'm said minim se producer am said Magashi o yade Magashi wono ne ye wo no na habai kura no na oba papa ni nim kasa Magashi nyame de sade na dom no obeba na dia ye twen so no o kanso ye adwuma ye ne hanu so mo ton mo no ma bia no ene o ma fawo se hanu ye nhye na hwehwe onwuma mu ye nyi enti eye yanko enim na che ndi aka che ne dem okay baby akitima wo bia yemfa nchi akese ma no mete se ne ho emfa no papa akitima nyame sane yade pa odifo Samuel so ye chia no odifo Samuel ye chia na odifo ba ko pa no ewe yebrim odifo Samuel Dr. Patrick zo ye chia okay ehu na che Dr. Patrick ehu na che okay ene ya wada medical culture se da ya wada bia yenwum adademu no eye no eno ene be pone ye futusem no enso ede afiri na yemfa nchi akese enkoma ke edu gas and oven ke edu gas and oven no oyen senkyerene wo Ghana ha ke edu gas and oven wo yen senkyerene he West Africa nyina no ni oven no na amanfo ede di dwuma na nanseme ko eno mo de bi etoto enam na fese eno ti yemfa nchi akese enkoma ke edu gas and oven ma asesa no ma ase no nem na nte na ase no timetena konwa so no na ese metoa so time baba na ke edu gas and oven oware no yefa chia kese maki edu gas and oven eno ti yenwum yede before ya futusem no eye Moses Oki nwum obo ye no ene mete hwa ne ba madwinam sa Moses Oki ne nwum we nu ankasa no ehye nkuran etufo
na himfo ne tu omofo eye enkoda wo mo aba wo mo ya so brache omo ene na me dedicate show we anwum we dia ma wo mo panimu a ohu mi otimi hu yanka de sabre na brabo no okokọ nanimu a eya apem na wo a wo ya koda ye brawo a wo mra no wo na me de anwum we ema wo eno tik yanko Moses okay ho na yanko tie sa anwum we kama Kevin, you have Moses okay, no Kevin. Now so me penny they are famous. Ye ni emre nkaso. Na so ahwe ye amanye nti. Makika me mre so asin asini. Oh. Akama yesa mo pen.
orofo se kemna kɔ na chi bie mu a bɛma bia na wɔboa wɔ abrabom wɔ awadie mu a wugya no no ɔba bia no wɔboa wɔ no wɔpagya wasi kan no kɛbrɛ ɛsan na chi a ka wobɛtumi asa akɔ wade no nanso mihu yanka mamanfo a wode wokɔbɔ wɔ mu wɔ abra na wɔ secondary school a yɛbra wɔ wanteɛ no ɛnɛ nubɔne ɛna wonom sekemre sa kɔna chibie mu baabi a wote no ado nsa hye odamini famu no a mi wo gidie mapase ka bayire wo ho na ka wasua de nanso ene kasa bɛyi na woka mi hu yanka orofo ena nwumere wo manfo dodo no na wonwura ho efrise na ka wo betumi adiyie ewo abrabom wo mfitiase no tirimudaye wonde ene kasa wo mo ka nyina ye mi hu yanka enu ti Moses ojese sekemre esa na chia ensoso emre beda sa na chi enu ti kasa bia wo beka ye mi hu yanka enu ti se na wo ya abofra wo ya akoda you have greater opportunity ena nwumre se ya brown na wontia enne sesa wadwene se wan sesa wadwene enne na agate ase enne nate ase enne na wo fa se obayire ho akosuku dia ne sika nyina obetumi dia hwewo na so ye wadwen se obaya sobrache na ya brawo na wonte na baya momonsem aye namfosem ayoyonkosem na sai we nyina maami firi ho papa firi ho na wade achi ade asa nyina no na wo fie no ebi beka ho na wo nyina wanhwe yie daachi bi saka sa we ya na beka se mehu yanka akoda wo ya bofra enunti enne so maami brawo no sikofi yire hu suan ade na daachi ankwa ma bi se miniwa a wanka sa watimi abobra o maami onka bonio o maame onyewu enunti no enne se wo ya akoda na se ye braw na wontia enne Sompa Asem Mpe Nipa futu semi tie bi na fa dane ho na daachi bi kasa ye kan mi hu yanka no wo ko anko kan bi eye memo dofo pa se yaw aboagye fosuo nenti fosuo omna samwa yaw yan fancha kese ma ya tifo ni arefo na bebi amesha obia wapon wa wonna ya o se me de phone no esole ko abonte ho me ka se bi se wo te wo ti amesha tie Sompa enkomo amesha wo hwini amada joa bebi obi a chia no gidi se wona won koi me sister no because ochina IBG ni producer kese pa ochina IBJ ware no ochina na manyante se amesha obefa ne ho seteten amesha ni mi obeti maye ama mesrew wena mpabo na nkuti obi na so wadaroma ana wasabi ni memfa nko ho mepa chaw ode ko ho a tent as de ni nyina bebu agum mepa chaw ama tobo menim se chana IBJ ware no oh ye manitrim kwa mesre mo cha IBJ ware nti senate bia no nyame ayede atu ne nsem IBJ nyame atu ne nsem pa mesis IBJ bebia nso ayemo akwa ba bebia wo bia cha mo eni achina brampa wo mpene za brampa no omse obekọ ha no pa so obo no so ba be ye adwuma be ye adwuma nti na enye desa one buache ne beko esa club no untimi no mbe de o ka club ho be kyere no ne bibia de ne ko hye ye no o me anyira ho de ha na yazo aso pe ne wa na club mu bo ho de wura se aso pe kura ye ye a club wa se nti amesa bibia wo bia no me so de me kan no so a na wo kan mate okay yaw I say oje nyumi ya di ka bon happen emre bi atwam na techreman pro na sem so pro drew maybe aya na ye special request o say you ye na manfo fire say no antimi wo mo yensan na mi say stop ya futu nampa ya futu nam nipa bi hyeda mu su na ye bonwum wo ya ye ni manfo fie mu ntino ene de obi ye sa me no wo kasai
obi de nsa hye nanum se ye enwom yi de mete a na mama ka me no ma bi ni kwasa nka me ye so ma ye ya duru me bi ho no ma ye na ete akura sebe atopa bu anka ya mu na me ka cho duru me bi anka enwom o ti a atopa bu anka ya mu oba bi anka ya friend no saa na me nwa ba bi nsu ti a ba ma bi anka friend no ende ni nyina no aya kam eda ho oba bi se ba ma bi a friend no na wonte ase ampa odijevo so so wonte ase because aya ho kire no de ne ho koma asa ba ma no ya ko ba asa no ba ma so de nam ohun ya we o kwe mabu ni tu agum da o se no eni nya so ya ho kire so hu sa no ma wonte man konko ya no ma bi ho no mo a nipa bi aya be sinne wadadwene wonte ase se ye de na me koye sa etenyum no sesan ka me sa ya koda bie mu a kanfum so me ye no ka me bi na be de no asa ba ya kola ebe ye den eno aba ya kora ababa wo bi asisu nyinsen yi guonkoan wa yi agusa ne a wonyini ye onya kunu papa no ena wo ma ejina so ama na wale agu se wonim saa kanyi se be miensa na mienu ana na ye wa yi atu agu no ko wanye obi the sister penny and the brother penny be adwuma the natural no se meji wudi tiabroche de no maba ni tima ne da ma onim se wa wie storm no ma ne sika nyina no was dwini nyina amenne otifie hyedem se wonim se baba se ya kwanye te du mebu akwada na asem na woka no akwada bi wo ho no ma ade we aye kan o se mesaya akwada bi mu because akwada no wodada brese wa sorry no de onim se akwada bi anim se de maame ne papa wo sika enti no ma bi wo ho no ma na no ye betra ne ye kan asem sika ho asem ye busa se wo ba no wadi mfie sai o se me ba no wanyini wa wie varsity na so ko varsity kra o se ya anti ase ne mo ka ye busa no so me ba ketwa owo 2 years enki etwa mu koi it was a messiah abofra bi manta abofra no woni hwe se wo ka se sanke san reverse nipa ya brabo a nka mirika bi pa sanke ye dia koku stadium se ade bi da wo kofa ya obesan ya koda me se nka ye bro e wo guy stadium gate na no ko nipa bi ayamfum so bebre ya woni nipa mfum so bi nti a wo ye ya na ye bra na wonte aketesia wankata ne ho asienti ene o hwe ne ho sa na o hwe ne picture before and after was inti me pa amini sanka me sa ya koda bi mu a kamen toto me ho ase yaw ene oba bi atoto ne ho ase oba bi dinku sa manne na nim nya ye na so oban ye ka che na o so wonte because sata mo e premeni woni hwan asia na wa so oba kana se ma eden ti se o sebre wa no enne sa no ma no adidi ne ho amanne na chini na nim nya ye poto bibire o hwe na nim toa so mpire no asema ba e ba san so ma no ya asema ba so hu ya ka wani nkun sa ka o chance ma ne kala no ka nyankopon kala no de ma ko maintain no ya o sika kuta wobi ade bi obehu bia obeto entoma bia ko wiase ba e bia enwi bia obeba e bia brayo headi hwan nku ahodo empabo ahodo obe din sika nyina ba ko to nyina agudem eye kakra no enne de odi kura ho den entoma no a oto na boode no ya woni se Ghana ha u restore na to shoe aboode se 200 million udi pia bonte na so ho akere wo tonwa ye be ma get 2 plus enne sa no ma no otonwa ento aye nwura so hu yanka wanye sa no manfum so no enwunu mu nsem no se wo ka se wo kwa ebetim de we yapon but wo yi bia na ye nwan mu so aka so asua because na me no wo ka se obi mfum so ye no enye sa mfum so no obi ye ene obi ye mfum so ma ne wotifie obi ye mfum so ma ne ni ku agya no obi ye mfum so ma ne yire da agya no ade ketewa bi esesa nkopa ho akyɛw wo se me mpada wa pru na koma ene wakopem onyaye ene wo bo ba ma ne din ene wo bo ba ne din antwaye bama bia no ya oba bia no ya oba bi nyani kuma batum za koso ya ade a wo yi bama yi unya na so bama bia mu akwasi oba unya na so oba bia mu wo ka wose me wo ya branti wo si gra wo kwase yes
be ma na ekoi ne kokoso onwi ebedu mribi no yaw na onan aye miensa ene mema bi gudam yade enti ene wonye obi a na oso ni mu ne yire na na ote ne nchen no ene a oto fomi enko oba na sebi wo suso ni mu ene sama osi so na ye kache na abrante won tinti na oba na hwere no okoye ne ne wobubu gudam ene wonye obi ama ne hwere na duane ye pia ne se ne ye de ama no nanso onya abotre ehwe se enko oba no wo ye oba ne bibia ngere ye kache se panache wo ana se nya no ho abotre o wo si minya no ene ye kasa asemu ya ma Sompa akoda na sam na wo kan nka ye behu a enoma bi nka achi se wutie Sompa na wutie Sompa nko aye friends Asem Mpe Nipa ya de ye pese ye ka cho mati asese futu se mui metima ka cho se na enoma bi a wo ye no enka achi se wo ye wadwen ya da se akoda e wo kwan bi so enka achi sa etene tutumika na enoma bi a wo ye tete so la yanka se memo life o be du no ma bi ho no ma entoma no watobi o nanso yesi atwa ntoma wasa akwa akotwa ade no so kwa no oni sika wakwa akofiti de bia kada nanim me se tete no ma bi so na unka achi sa eya akwada asem na yeka but enne so hu na bre ho ase na de yeka wuti a obesa ya akwada enka achi sa ensa na krache wo no no ka hu se ensa no wo hu nwia bi owu ye na yi ase kwa ye de ne fa so wo hu ye o enso udina ye na se su ti ne su ba ade na eku hu nwia no uda so gina ho wo ye mu no ma nyina asai wo ba be wu enti na me ka cho se sesa wo life enti no na wo je ka no se me sa ya akwada bie mu a obi arensa sa na wa ba kokora se wo ba enkura bie mu a ka hu be biansa wo kora na ana wo ba no kora nko nyansa beton enti kwa yawo ye nka na kese do wasuntie aduro beje watrema enti wonya nya akwala saa ene enka achi saa yanko yanim yawo okay enoti oje nwom no mayesem pen eno ena ye pone ye futu sem enso ade afire wanhwe ya mehu yanka beba kasem o enoti hukwan a obefa so a obesesa wabrabo the nations anchor ye yaw kamese ya abofra bie mu a kamejuju mese me pa me ya abofra bie mu a anka medwale ato atade so na mahye yaw se me ya abofra bie mu a anka me nka se ndia panyini wiase da abrabo pe ko na chi bie mu a kametoto makwan yie ya abrantie bi fie ne ya de fra ne ya akwasi ampa dware o onwale no de blush ato so no ofisi wo ye abusuafo emre ko na nim no ema eba na kwam nyina ya jonkiman ma no a ene ma nko ye mo because nya ne sia ye no ntimi approach oba kama no ne na kasa no wanya edisa abrabo se ko na chibie mu a yaw kasa ni pani di mirika na be di ne huni because obeso approach ni pa fofra omo ye kama ye gentle otima ko na nim baradia ba kwa meka choda sani bia wotie Sompa Asem Mpe Nipa a Oforisuo tie adwamu yi se abrabo remote na ho abrabo ntisa television unya ye mistake na ntimi reverse ne senti wo bo bramba jo mo ani mna wo ho so ne tu na mo no ne breso sabe ya unu hu because de kwa chire nye ye obi tie sesi obefa remote me Sompa Asem Mpe Nipa na tie obe prabo za Sompa be twese ha na wo soro no wasa akonagi anu akohia Sompa abrabo ye nya ne saa utimi gasa me reverse akoga bia medidi papa na tem no na afede meja na tem didi ne matwam enye ye edi atem didi ne be ye kam yo maami bi sa ya abofra bia mu a anka nyinse yi gonko hu bia mu da enso na wo ka kire ne ma no mu ndie o school time na ne ho fe na hwe ne na ye si fo mu a hwe na nima ne na ni kosu a enso kire anto ye furu ne mu na ko ye kan ya wentie o ena wonya kunupa no wo kom a emva hwe ma amena no hye ka bankura bra mu mpo no aware nwa ye de ama no nya wa wodi chen ato yem no hye asobo enti se obi se ya abofra bie mu a anka asam no be ya sefem sam se anka mistake wo wusu aye no anka won sense hu biem anokwasem yes no ekwan ya obi fa aso aye yi na different adwuma mu no se ne wo se ya abofra bie mu a yawo anka won fa sa mistake ni so bie mu da enne obi da fi ase ne sabra bo reverse akwa kire no ya abofra anka kwan ya onam su ko pie fi ase no anka won fa sa kwan ni so bie mu da
ya obi yesie no badabrabo ko na chibie mu a kakro no no ko boya yesi na bo hye no na yakwasie no no agonko ho bie mu o nanso wanya ne se ntia de ni ko wuo adini ko wuo edi etu oni pa wo tie animre yifo aka kire wo se remote na abrabo ho edi ya wo ye bia na wiase ne so nko na chibiem enti no use word anka na say impossible so we betima free ba bia wo giana ko nkura bremu biem was anka me say ya enka ba asemu anaje so ya ne bia enye yie abrabo di se kosu abo abusiem na abo unya hu nsuo ba ko no a kire di so my life no yes e bitiwa saa na abefam di akọ esuko no ma wo ma metiaze a wose wo hwe mo akọ school abaye kase a wo de esika wo fie nti ahomaso ni dwe wakwafa junkies wo school na mo di wachie o te se ya chewa no waba masa da ma me beto na brabon reverse ne hu biemu edi asra ni die maka ni oti anumre se wo je nyom na ya awre honyom papa bia da akọ wensani ne ni obedi kura ho oden ni wo fasefo di na temansa ne amanaduane sa papa no nkemere ko na chibiemu a ankomfa glass nya na damfo afa na wusua ye kan wia wo so wundie akwa bia ye wi num ni wo chiawa so de nsam na nante adwumadene bia wo ye bi nso onya sika mpo no de adidi sa brabo ko na chibiemu a kanya ni opani ba bia wo gina no o papa bia ko priko ko fo wa busua nyina se jai wakopre na ya to ya de ama no suro kwachi na ogudem sa brabo ko na chibiemu no da so gina ne na so a gobem obi afa sa akoko no anya na so mdie o yes rakase emene ntimi nko na chibiemu ndi ya toto wa kwan ye emene no brese ne hu biemu o ndi ba bia do na isisi bia ye ni da ho na hyehye wa kwan ye ababa bia no ne hu ya said ye nyinsen bi ba ye wo start ye kan ye wandie na tom wie be ma na dwane ene kwa do te ase be ma no wa blocho frɛ no so wonim no se mrabo pe ko na chibiemu a ko be heso akɔ school go mo bi nhye ni nyinsen da eno be man kɔfo asu eno be man kɔfo wura ho pa ko na shima bi abu obi o abrabo ko na chibiemu a anko be po obi o wodi ni wani monyam bi no de abegya ne se me pa atwo gyinamu ma me nanzo abasa ye ka che ni oti anumre se ye mfa nkwa che because awreho be nipa emre ni ba bi ko biem abrabo si kwan so ananimu an wo ko hwenachi ndi so di nachi na an na ekwa ampacho wonso animu an obekọ ti bia wo share mistake wo no adoje afa ho na otima ko ko ni na so be hwe ni se di ayaw emre nsa na chi biem me da se okay enunti oje se enka emre esai na chi a enunti enenne mede mani bre akwa mi nuanom enketwa so no se ebre no ani o se ajate ase ebre na ani o se enna ana wofa biti ase na wayi na komam nyina se obehwew na daache so oso wabayi wo brempon na wo toto ho ase edi na fofo achi se wanhwe ye na de na eka wantie wa bro pese odi wusiye beduru baby no obeka se enka enso na eniaduru 0551 0551 0548 0548 hello Peter Maju show Peter Asaf Moonlight. Yes, I really keep me Asaf Moonlight. Go to the chairman in our master, one that you are the chairman in our. Okay. You go to the other day. Now, time I really, I thought the good year and it's what it is. Every day I rehonium, I don't look at that you, was at you. Now, keep you a young Maduna at the well. And then you put me, I think I have to for me at the people. To be uncommon. He said, and you let me pray because when you start at the moment, you tell me 12 days to do this and go. Saturday after that, you said your man, Kana. If you have a good night, a catachan people just like that, you get here, Pacadia. Then, here to 2 years to stand the boy, and yet that, you know, you don't want to hear this. Okay. Hello. Kevin, Niana. Pacha. Kevin, Yentio. Pacha, and Asem Mpe
I Oforisuo the nation's uncle of Alumba, Muna Samoa. And Asem Mpe Nipa. A Kuma Krano. Anna. And Asem Mukano. You want to be a Mammy Cabin. Anna Mammy say, or the make was a manco. Or the Mikos who be a manco. I am going to a new rebeza. A very affecting me now, so me share the classmates for a on now. Or be a lawyer, say be a police. Now, so me as I say, me Johnny Weebase, and can me never to me as an HBA1. Anka, win this uncle, and you baby say, so, I was so. You know, obey you know, so when you're in our cage, Damasi. No, okay. Hey, Kevin, be good nipo. Gwagu, Kevin, dear. Hello. 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 Yeah. Ajuma Dase. The other don't change. Master official festival, but you run about. Would you run about to no so pay? Obidi konfo no che ne statue no si ho. What you see up and Wa pagya ni ti ahwe wiem. Bodua no kura no. Asante man to me sikadwa no wa so firi suro ekura no. Asante man ti ase. No, you didn't come from Asante man. Pia. Asante man who are to for to name question. Now, change in a clear because of the two few and boy like him. Now, what is one be? This all can. That's a fun that. When you can be different time. If you have made a came out in the Muyan canon. Plan your man, we are not. Walk out in the Muyan coming to you. And we are mistaken, and we are from Shua. And maybe Sabama Basaka came in Muyanka. So, if it's now we are in Cameroon, time and one living. And what about our correction? The reason I know my 7 million to one on the back of the internal. The reason I know in the air guy. And Kasakachi. And sign the air guy. Don't know in the air guy. You're in the air guy. Because the way they are there 10 years time ahead, you know. But let's have a black affair. Muyanka. So now cat was you 77 paragraph. I didn't Muyanka and the link. I also cat was you maybe the windy part not by our way. But the new man catch and not the German and that's real. That in the summer amount that you ever. Okay. Hello. Hello, can you get this? Baby, I'm afraid with the Katachi. Hello, can you get this? My Joshua Bru, Chehofri TV. No, okay, Yeni Komo. Okay, I mentioned you Yame on top on them, then tomorrow, amen. Okay. Hello. 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 Hello, baby. I'm free. Mesro, Chehofri TV. No. Hello. Hello, what you mean, can? Hello. What you mean, can? It's all about Oforisuo. Ah, yeah, kasa, Yeni Komo. The program is there. The Papa. I met my cousin. With the where the country. It's all about Oforisuo. Okay. You share the big thing if you say. Ukraine, Obiama Fabi, you know where you Okay, hello. 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 Baby, I'm free with the man, so kakrama me. Hello. Oh. Hello. Good evening. My Joe, so yeah, I'm on free TV, no honey in Komo. Why?
Good evening. My Joe, so you need come baby afre wudi. I'm a friend of former president of Fukru. Okay. Mira who Adey. Mira papa. Se ka wo ya abofra bi mu a. Beni ho. Ba na wo mi ona ka se ni se eni ni this mamu ni fe. Mira papa. Ndamasi ni am dinadi amudi. I hope say nebu no so bi ha. The first to us. Okay. Hello. Ose ne wura ho pa. Hello. Did you also? Yeah. Oforisuo Yaw Aboagye Godon Kinkers. Mate won kan dada. Pen permit ya ono abega fonya na kuko uncham. Na amate mi raketwa Kevin. Okay. Abofra ketwa Libya of Fred Medri so gosu. Na mi sha abofra no. And so we be a tifi way. Na ampanyi bu be say wu nsa wo na na ampanyi Libya. Abofra tifi be Medri so kasa man taso mu a. Na nyankopon ahia no. Na Oforisuo na dia ori abatu we. Che enkameya abofra di ma na se ni muyanka. E kasa bi Oforisuo ya na mo giri. Na obeka bia no. Na opesa do nsasho no na oka nenso obeka enti chance so no ntimi nzama na kibi na Oforisuo Nipa Sunday aye wo hoyi ebu bi nka Oforisuo yehuru ya en kasabra ya gofra no ke yire hu ma ya dihye nya Ano kwa chance ne ehete di nyankopon ni jere ka nyankopon da poni amaye le de kasa fidie so ya di nan ka ya sa de dihye sa ka eni nya amwa ni tushi ya sabre bi anke o yehim nanso ye be tuye na mo ketu e ba fo se wo de nyame ya dom ma me no papa wo ho na omujo mbe show school ye nya bi e da mo so bra ho afi na utie na da chi bi wo so abeka se mi huyanka na mi huyanka wo yi eni atu Oforisuo Yaw Aboagye Macau. Okay. Hello. 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 What you make? Hello. Baby, I'm free with you, Papa. But you're from Obaya, I'm free. Obaya, you. But you're me, Tiamunina. Almost someone and why I feel so Mitiano, no Falumba. Okay. And you made a mirror hole. Oh, a day. Mirror palm, I'm saying, tell mirror. Well, mass 7, member 3. Or somebody will show you school, Craig Abawari. Oh, Voice you, yet to wait, what do you for Juma? Also, I am saying Juma. oh. Mirror who cry, to say no. Just for about them one on your baby, not 1 year more. Martin, me see, and I will see it now, and I will go here. The 7 years, birthday for you. Oh. But the woman you're poor, baby, funny film. Contact. Oh. Ababa way, where mammy me raho. Was any papa will mansion? A mansion, a man, me as I ana. Now, so was this what the band could swing Juma na or my. Hello. Hello, Oforisuo. Yeah, baby, I'm free with the Katachi. Oforisuo make us a free. No, okay. Oforisuo no bega for or so nyankopon chira Amen. I'm paying for no moment the TV station by. And mamma quatenting. You are always coming on nothing and canon con naso. Hey, Oforisuo. Thank you, saying about Fred Bima. When you two and a more call, I mean, your problem no. And come in call again. Now, then, a mobile to a conya problem. Oforisuo. Let's one a more be a man there or the fiancé. Oh. Let's you and a more be a man there. Oforisuo. A friend and walk on for. You get to an movie man there. Abrabuno, or yes, ye. The animal about what I'm planting. So I see of Koyan P. Ubibin and not Sabine with the attempt. When you know crap man, our corner. Why are you playing Oforisuo? And no question. And next Sunday, or begins you club, Alma, a team up again.
Oforisuo Awurade Islamu. Amen. Na Awurade nyamo kase na da bia na da. Awurade mu nyansa ni bie. Ene nsamfofo nyame fama so. Aboa afoforo na me o Islamu. Na nyamo kase. No, okay. Asem kese pa. Hello. Hello. Baby afrefre udin be mena. Oforisuo. When you? Hello. Antibosi akon ndo kase yo. Wanya? Antibosi akon. Fibosu yako kase free he. Kase free pankro no. Okay. Antibosi. Nantwi yenti. Era wati mapa mo ye mayen. Madawruma aka America ne se madawruma program mo ya edumachi kama. Nemo mo ye na yehu na hase na na wiye no yehu ne kwakusi. Madawruma na wiye ya yehu se ne sibie. Okay. Na chese feedback nyesa. Eduru baby aya na nyeye ya. Obeya ade no ama nipa no. Ibewie ebesi ne yi no. Obefere no omfi ukura. Mekai se maami bi no wo buo ho baby. Ne babe ma yirai. Ye bomu no a krupo twedi amponcha de. Okohu ne ba no afedi efre no a wosi ya na wa ye busy. Ba oba ne yirai de wa anye busy o. Eno te duru baby a ya na nyeye ya. Asem Mpe Nipa ye nya good resource pa. Ke nipa mpu eni ya chisa. Eno ti no ye behwe ne ahyehye ye ho ye. Na so ya dan ye ho na bibia akọ kama e de ama ya hwefo ene atiefo. Hello. Good evening. Afternoon no kra meje so every say kro bi so awia bo ho ko America. Good evening. Majo so afternoon. Majo Catholic someone Catholic. Yenti o katachi. Ego so ari amu ya batu. Mba hujo aso mo say de anime de mi ra ho papa. Oh, adai. Mi ra ho papa. Aso mo kan ni de mi ra ho pa. Oh. Adai. Ni papa wo me wa nke mi. Na nfunso bi a mi. Oh. Mi ye san ke dia arabo no makomen mu because papa me almost 35 years. You can am also a many editor. Oh. Hello. And I'm back to so say I know I can say. Hello. Why we from our own catch me say catch is. Na me shall no program amo ya bi amo nkoso no monye. Na into amount for be brief. Na akola ketwa no so fair. Na shall pa. Customer no to akumaso. No, okay. Hello. Baby Africa di Majoso. Baby Africa. Good evening. Majoso katachi. Ozu yamenka oni hapa mfo mo yejman. Enen me mama me ra papa. Oh. Itan se ka e ko ye che ya para fu man ka ni ma de iga na me de mi fada de ye mpato. Mi fada aye emisi bi ma kuku. Na kuku no to no because to internet ni go so ye kan sa my mistake. Na kwan bi me fa so a dika kudi baby no my mistake pa jama ka kese betenem idi nute or vende se nka o senya konya bu funya tukuku na ko be na mo tuyi no fusu ya mo kan woni mo tuma fa mo ya ma asantema. Okay. Hello. Baby Africa udi. Aba ni o fin so before. Baba yenti o. Kata ma de school 1990 no. Because me before. O so apete no mo o ba se jaya tunu bia oba wonya yo. Apete se boy ku me because me di ma ko try. E na wo apete bi. Omo ko no mo am so be mo ku bia ta no ya gwa ni de ba ko. Mo ma apete se de de ni mo ntuo no. Enkwapi ase no. Ndo mo se nya ni bi mu a nga apete se ko bi en ko mo nko bi nko ma no. E se so mo nyina apete se ku mo. 1990 35 years ni
abede ku me classmate na kuma ko say mo na nko aho ndi abutu ni de ko abeka honti nanso nanka edu be dia nko onyanko be dia na enso mo he ho wia eyi ndi atre abutu ni mabutu ya tu dia no dia ye papa akola de obi anza me ya akola bi ndi ti so na to yi bi na tenya yi tu ba no apa so wa mfa to ni bi no wa na ho ba kire wo to me da ma bi ni mabutu amada me ne okay yeah for last caller right hello ogo yeah Budendi Mpe Nipa. Kwajo supesi. Ubaya ola ini no batula papa no utima ko ya mo se me ka sa. Kwajo. Mkaze kinyeno waje nyeno. Ya brede nti yanko yanim. Ana Ramat no uni se kwa na Ramat wo de bia. Etu na wo de bia bai. Akwana no me mo na baso. Me se ko se wonya se me se goda we pedi ko chini. Ndane skuta ibona baso tanko esa tarubi ni se kwano ko atore usani skua omonu wa papa me de mu ya zapo me ya kwala no me papa bo me uni bi dia obo me se me nyini ntem me pe yakubo amu me nyini ntem papa yo bofo okono ko ayi o twene ado na ja ehu ada de odi ba ya kwa na mayi ne kina to atwene ebi omu ya kwa ya ne kina na wodi ba mama kina mayi ya mankraman obu ya mto obi ni ntem yi ko pa jumaye papa ete tu leba le prae ka se bi pa kwa lebu na mti ni mankamsa ya ko rafo ko sami me akola sabe kama ko ye juma abe prae da kwa lebu papa ni kaya na mto oji na mishano kazi be okay hello to hofri me pa cho ye kame big to ekm ni chief force okay because of the kind of the issue no ye we krasi ye pa be bia ye pa aye ko ye du be no na fi o se ye wuru ha no ma bi mu ye wu se ye ko be bia nga ye fi o fi wa ye se na ko pon no we ko kakra ye si ada wo se abrabo aye ebro no o ke kaso a o ke kan o be sini do na ba ba ka se o ma wo so a obre wa se o go so ere ko jaw e te o sa so mo kan no mo ka sempa na me ma mo kwa o shamo ye te te be bia ye se fo ma ba nya se o ko ba ni bi tini ba fo ya se wuni nyansa o tini fo no so ade wa fa bi e de ma se pa mo church no wa nya me kam ho okay ahani ade ofre no enyina ebesie eno ti ojese ye fa ba kope hello Good evening. Majo so ma me baby afrefre udin. Me ba cha me frefi ade em life em akos. Akoso ayentie o. Yo anumeri die mama yera ho pa. Oh. Na ide ya kanina ne se na mi hira mo de die futu pa munya ede maye. Amen. Na men ka mo ho pa. Me chia ofelumba. Omono na Oforisuo na mi hira mo pa. Bye bye. Amen. Anoti aha na yade ofre no enyina ebesie na eduru babia ukoto se pani bi otu ne bafo a na wapa akonwa atena so na wo watie bi sanse se abrabo no ntumi nkɔ na chikura bie mu a orofo te bia bia wo mu a wofu se emma won kankro usikasem enkro no emma wo hu se wo ho ano no orofo ujaya da bia metaka na fidie wi so shebre se safo ne awurade o enu to soro boa de oboa no ho dia na boaboa wo ho na wasesa na asesa firi wakwambone ho a yakopon so ebetumi ama wo so na yennuanom enketoa no ene ebrani ni o se ofa wo ho ena ejate ase na opeso oboa wo na daachi bi ena ne eja ne ofani ho a wanye mobo na opeso ya aso brache eno na Oforisuo Aboagye me pese mi hu yanka firu katrema so daachi ankwa ma bi no aka se Oforisuo Aboagye na powerful minute bi Sompa TV so ovutu ode baye ena esesa me edifiri makwambone ho a metre me ho eye de me ya enne me pani fie so nsumunya baby ason yo tete tu ba fo na mebo menta ba mu menam soro
mesai enam fom ene asem bi obi kan ye no eno enene ye de eba beto apono so se wode behwa abanoma de ka wode behwa agyanka asem we ensire mitirim oda omono samwako fa asem we baaye no ensire mitirim kura na medical ka cha hwefo ne atiefo nyina se Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group no number no administrator do beka ho wate ye odwumadie bia ye bekwa kwakodi a ewiase nyina ni beje ho kama pa 0532 663264 0532 663264 eno eye WhatsApp group no number no na mekwa ahomegiem eba ye no ena me say obi bia da woton ye nto spiritual marriage ano oba etwa etofom murutum etimi chewa abra wada no eya abonsamsam frɛ ne bagi bibi ko dware wate 0244 80 14 26 0244 80 14 26 frɛ ne bagi bibi ko dware na nte emfiri so na nwoma enko emfamfiri so aboatete obetwa so ya no na maba so metaka asem we na okoto se wo kanama wusi pata so a orofo nyi ono na furu yu kanama ba adwuma ko bia da wurumo ena Sompa Asem Mpe Nipa yetumi enya afutu semi bi ne de be down eno ti wa wani je ho na pese obe sponsor Sompa Asem Mpe Nipa futu sem no ye be jo fe so kama pa ye ko computer so adwedi emra sisia sciatica originator, sciatica paysetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's say? Say wo pe expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. E na sciatica no nitty-gritty, emu details. Dia ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto ase fa wosirem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic na eye ho adwuma 21st clinic say untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wakyea wo pa wotina se a na se wakyea woto no wo ye bema de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wotina se a se de wusi kyea no ama ye o mu se because omo ye o mo to no wo koye ba ye kan tire o mu se wuntimi ntina se for 1 month this o gina wo wunnim na obi busa se na chicha ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tena se woto no ba ko be kyea na ba ko so sen ba ko enti se wo be ma bia na wa kyea sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na o mu se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no ka hu bia na enti no bomodian se wotu asentiri na amoakyea amoada na yarefo ama sese ye didia to so se wakoye wo tontina ayesa na nso ye wo to ase no ena ye wo ya wo semu na ye wo ya na wonamo a na ase hu suye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa ade ba ko ewo mu se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension mese bra clinic ne nhyawo eye 21st clinic say yenkran ha Tantra Hill runabout and womo say wo free Achimota Mall and a wo kwa wo fro bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard na ebo e wo nsa difa so ana wo free amasaman so na eba wo fro soro ho no a eno nso e wo nsa ponkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwan overseas ena no achi sunyane original hospital first gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu mu ena omo omo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takra de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena oboase for 21st clinic was 0540 311 311 050 311 21st clinic still one more a sciatica expert. Okay, ya kwa ni moya Sompa Asem Mpe Nipa ya kanchire wi asese sisemu
yɛnte ase ne ɔkyena ɛka ho kama me yotete tuba for mabɔ me taba mu menam soro mesai enam fam adona kafacha powers ene ye obi ka kyerɛ santema wo fia enya asɛm ketoa ye ka banoma so kura de omo akrokro onko wa bra wo ye bema na wakofa ne maame no na panifo amia te ase sɛ wo ba ne honwoma nyina so wo pɛ na dia bay ene kote bayira homam ama na amo akɛseɛ asɛm wada proso ano odin wɔsi wɔno de wɔde bɛhwɛ abanoma de wɔde bɛkɔ akɔhwɛ janka enso sɛ abanoma no pɛ na asɛm a ɛma wɔdɔ ane maame de ma no ɛyɛ soronko kora sɛ ukɔ ɛkɔfa wɔ baabi na sɛ wadi kan awo miensa na sɛ ukɔ na yɛ wadwen sɛ obɛteatea wɔ ankoda no a so oba no ɔdɔ so deɛn wanhwɛ ye awadie ne begu na deɛ be ne kosi sɛ kyerɛ gyama se ama atwene ana wɔso ɔno deɛ obɛhwɛ abanoma deɛ ko de bɛkɔ akɔhwɛ janka ɔmna samoa yɛ asɛm kwaku yɛntie o yaw ɛda yɛnkyɛ tiefo second time ya na yɛbɔ mu nyina aba so kyɛma me sarakoba ɛkyia no paa mea me nwa kofi usu wɔ Germany kofi hwɛ yɛn me nwa ɔmfa yɛ dwumadi ani agro na me kyɛ Cynthia anokwasɛm ɛne amodro ɛne awofrema ɔmo wɔ US dorapia so aba okay dorapia mete won ka che bebia obia no kru toni yaw na asem o ya me bekan obi nwumo se mi so na me kekan yi onan so e beka un majuma nso do ni Ghana ne won te beka asem eye ada wo se asura kire ana dabi na se bebia wo dokoyi na me kyerɛ sɛ asa wo de opeso de blog to so na edwo unza na sɛ mo to a emoguo ne wo hu no ya na ma ne ye de jo ene ye betan so enim ne ye kakɔ ayo opon abekofie yaw yaw yi ya doso yaw sɛ wo bɛhwɛ abanoma ama na nyini ama na dru baabi ama na ho atɔ no no dru baabi papa ne se enka ede ko no de ede ade bɛhwɛ nyanka na ne na nhyia wo ade a bible ka ye no ɛna oka wo se onipa da sani bi a ɔte wiase de onyam som no a nyankopɔn no no se fata no se wo bɛhwɛ nyanka ne awisia ɛne akunafo yesa na wotwe konkon e wotwe nim na bible be book ben ene church konkon FM ya kwakusi wono so bie mamewe me say yesi obi nipa da sani ati wiase according to bible se onyam som be sipia wo bɛhwɛ awisia ɛne nyanka ɛne akunafo ɛno na nyame pɛ ankasa abanoma Sabanma ni Bible ni dabi ankasa abanoma o hwa abanoma nya hwe ne so meyi mba ko de papa na eka no mene ne ya hwe yaw so hwe awisia ananyanka according to the Bible aka me de wona me gina eye obi bebusa se die nti e na wo kasa yaw yene ha Ghana mamu ha wo ya be kyerɛ wachi wo ya ya be kyerɛ wachi enoma bi a mehu ene de ate ne de ahu bi pɛn papa bi hwɛ sɛ be oba okofa ano ne ne ma ekɔ wiase no na papa ne bete baabi na ne ma no sika ne stepfather be ma no o mo pushia koma on papa si papa moja de moja emu se papa ne ne teno o hwe na su moja de moja aya sante kasa yesi moja de moja obi moja nyira abanu mo hwe de eye sopros o eye sopros eye se sabe preduasa ye bi ahwe ama na ye fe
banyanka hwede yaw ayade wo bible mu wo ya e kan wankasa ka onjirima na kasa yaw to mu asabin prejudice wo mu pake mu botoma asichire merk ne ade de ko nyanka fie no wo ka so ni vision bi obeye yaw obi obeye saad ni bia no wo ya to agya ho manyinkirima ono de wanya bi wo ko enye ne ho nete no yaw nye ne ho nete no nanso de bible aka ene mfasode ewom yenkɔhwɛ manoma no duru baabi a seven pages wo be wayedai wabɛka unsɛm akyerɛ wo ana wabɛkyerɛ pusɛm akɛsɛ wokuranya mpapa no me maame na de mba wa me maame nwere me ho abanoma hwɛ ne duru mmerɛ bi hɔ no mo ayaw sɛ wotia na buoi wantia na buoi ɛyɛ adwen haw sɛ wantia na de bɛka kyerɛ wan sɛ sɛ me no mienu ba ana wa ba ma no ba kan hwɛ ma ne nsɛe okotia no so abuoi te yɛ oba pa anka babo ne sa yaw ɛne enya ne nyansusu ne yantu mu ne nkɔhwɛ nyanka ne nyame nhyira yɛ yaw abanoma hwɛ yɛ sopros yɛhwɛ no dom yɛhwɛ no noma ɛkwan bi so ɛnyɛ ba fo na opɛ de nhyira wɔ mu a yaw yɛto sɛ yɛ kyade yaw yɛto yɛ kyade yɛ kyenkrofo ade yaw yetu obi nkonsuo ma ye so kyade ewom se manoma ne ebi wo ha mu abat ne dodo ne ye de kasa ene no ma ewom ingredients ye wom ene ye de kasa wa ha papa na se mo wo kan so de tunsa ne ni dia me de me twisu se e die enti na se se nyanyanka ho one ajanka de maame ni nipa oni maame ni papa o so a kire wan ya wan no so watema o ko nyanka fie na no Asem Mpe Nipa ni wo fie ni hwan ya ye ni nyanka kodidi ye ye ni akwa most of them na sun bebre sun obi a wosi na ni oyaw wosi na ni eden sade ye okọ nyanka fie anaso okọje obi se bra ye nkọjam na me nkọche nyanka de a wodu nyanka fie a osu yaw emu oya me ne katacho be ma ko nyanka bi fie ai wo eija tek eija nyanka school bi o me first day me ko nyanka fie no na me nko bi da me ne no na sabe the wife ne ko ye omukọ che omukọ ya ye de na me nko bi da Oforisuo me ko ye na me ko me wura ho na ye yide no ma ne mo a ye no mo nyia to nsa didi no na mo abeche twan nche no edu ta ma ye gya mo ho aba no me se ye ne ye ko ye nyina da ne yesu yaw mi jira wodi baby na me thinking no baby ma dwen ye me bebre na me busa se akoda no kura na osebo ne papa ne maame te no eno na ye de wo Ghana ha na de woni maame ni papa se wo hia bibi pa to get se open ne maame amane se ma me na me se medi we na ne kon de da ne kon hwe ye mai ye kon de da na medi we wo ko ye sa kire hwan yaw obi anya ama na amro so a ama ya mfa bi anko a enkro mbedi de akwa bi so abanma de ne papa te baabi o anu wa krom na ti ko na oto da me eyire so pa so a ne aka na santimamu ha obi ba wale oba no ne aka moja mu odu fra papa de kacha enye hwe ne watutu ntuma no abetena se ne wageko nyame apata kura na oba be ma no a ono re akura ne re fada no wasa no watweman so de wakogia baabi se wakogi ne battery nsa nanso wantwa kape nanso moja asɛmti anhwɛ ne aboa ofo ite pam no twa no yaw se unya bi nye bi kutaw fa ko nyanka fie dan se wo ba ko hwɛ abanoma etimi de yaw nyanka fie de na no ye ko stadium yi hwɛ nkodai wutimi hwɛ obi sa na kodai fefefe ne tini gu na chi ne maame woi na ne papa woi na nkora no edi akora na mo bedwen se ye du ba bia ne aka o magudam du ba bia nta akora ne bebu sasa etimi de maame ne papa ma anya bi etimi anya tirimudasem bia edi enie yaw nipa ho akwela wo nyini no o nyina na adwen nyini eye dan ya obatenke no ba bi da hwan na wo koka kire no Sompa FM Oforisuo hwan na wo koka kire no enjanka ne hwisia de kwa yaw se okuta sika se wo de behwa ba no ma pa de mi sisupi yaw o hwa ba no a me se nya hwe o
Nemom mi gyina baako sɛ me se de nhyira wom de odo wom ya Nyankopɔn pɛ ya bɛma nso mfa so ama bia ka nkyiri ma wonya sika ya bɛma fa we nyanka dan amanoma Okay. amanoma I'm done. Okay. Wamna Samuasu wawie. He is done. Ono the Bible can wo disuo. Ya banoma sembia. Ano the surplus. The bro for use wo hono no. Okay, answer the nation's anchor ono so apoma and as bezifia. Ya koni ne lawson betters in komomra answer the nation's anchor baba be wurem. And as bezifia o. Wamna Samuel ko tu Bible ne. Osi bi nyame aka na wo be disuo. Ono de obepe nyanka free say omo akiri ni bi omo anim eni bi eno nti no baabi a on de ode ni sika be fa no no wo tronim ya konye Lawson Bitters Lawson beverages omo na de Direma Bitters abadwa so omo a na ensan de ginger liquor ne so abadwa so odofo aponto ni abadi tuo ni nyina no ginger liquor Direma Bitters na ekoso Lawson beverages omo na de abadwa so odofo aponto ni abadi tuo ni ayuyo ni nyina da se unya sansa we bia bebo we ye papa he na no ye kokwawu no sa manfu achi agusu ani ye shoto ni de bifiri kuma se ko na nso so Lawson nim de no se he kwawu na me ko na maboa me ho me shoto da na nso so no wo shoto ye no o set me supply Direma Bitters and ginger liquor penny memo akwaba bibia boko de amafo gusu omonom we so ye aduro science miana me kan ye sense bi aduro sense bi aduro yes sense bi aduro de ye Direma Bitters and ginger liquor eno na kumase monten so asanteman ye de bi kwa bruchiri nyina de na wo je pebi twitwa bi bobobi na nyoma nkonkai emfama kada chi yenti yo ofo I'm sure I'm only a juma and then you remember Sompa TV ahwefo mo no hwe omo mo ready so mo nyina mo anitie Lawson beverages one man nsam and nsam yenu and abadwa so Lawson Direma Bitters and Lawson Direma ginger liquor they are yeah who the DP because at the pa and the tone and the pa so and kasa na de tie nie science and a draw yes adwuma adro betumi aye no ensa enya sa adwuma no de ensa so yadro so nyedai enye na so we de kamia ye say ya de bo ba ko ekum enoma mienu adentia Lawson Direma Bitters Lawson Direma ginger liquor and no ensa mienu a ewa dwaso na de aka no and so the enim baby o anawni da be the fire by nim ya kaka bo mo na sansa no na anya bia fo so ne me kaso ni penjan woni wa hwefo ne watiefo say ba bia akaka dro obehia bia no na atagye ho ba bia akaka dro obekọ akọbọ sesen obekọ ne nhia mudie obekọ befa bia no say 23 antanachi no ya taji ankasa onye dey onko okay yisanti yan kasam kwa achiri no so onim enfasode ewo akaka dromu a the health benefits of consuming ginger me kaka kodron kwa yan fa ngeshe krampo no etuma edia wo ho no so onim a you can go and Google and see for yourself wa ko boshem na kenkan akaka dro ho enfasode wo emeni padua de won timi kenkan kra wo misa de kan kire no menem hye kra no ofo tete no onzara sabio ya de saye yes ya saye de ma de fra ya de sa ya akaka dro kra so ya de kaka de ehya ho na no mi zo mo panishi yen dabi no mi zo mo se je wadro pa osme de akaka dro ba hye wase o ti ase na oye ni ye oba akra yeso esuma wa onko betu akaka dro as e panashe but yes so de ye adro the santi main can be medically and scientifically about ginger they will say man ka shekra no ginger
L2 properties anti-inflammatory essentially antioxidant yes oboshemu a we dey say no to provoke our body can get and just the be anti-inflammatory oxidant about the be dey amawo the medium she kra no ofo yey medium she kra no medium say ginger kakadu ebran yaw as pain e ma ne kofom pain ebran as suppress pain e ma ne kofom enti kakadu ni gina brand nkware de ayere bi ni o nene oni ataji atu abasa komu kakadro ni ataji atu abasa komu nomonam you can also google and check the health benefits of consuming tiger nuts tiger nuts now we are sure the way beja the way so the mama wa kind abanchire mu a nene ne bi enu no yo ha be bi wa kira don ko se ma yenka davi wasuma sam ofo ye otumi o yes wasuma sam ye otumi o anokwase eye bone kwan so de o wasuma sam your secret is your power e wa ko de that's it eno ade aka banchire mu a se awoso da wo za da se sa no se awoso da banke be woso de sa da ofo mai kimra good ice cubes bia wa ha say ice cubes kakra bia di ha bia me ba me se me meye ano yo meye do ofo me woso de say na ebamu a na atadwe no ada asana sa diafra na abam na o de men kan kwa en ha bebre 7% there be per ice cubes and ice block block ano a fa gu cap no asesa ne hwewe no wa ho odimu sabe nyansa na no mroso o se no me nyansa emu do betimi ano ko kra ase agre mokọ a monka che ma hafu betie for na se ensa enye aduane ofo sanga aduane ahemada che me ekonomo nsa awia me ekonomo nsa anyimira me enomo nsa alage me enomo nsa ya de ya nom sa de ya de se wo ko hia se bibiti obanu kakra e de dia ensa enfa how everybody pedua okidi enko freely oti empire wo obu enfro wo on tetentesuo ade be chi na ho san so de sa kwaban no ofo de bi ye me pemem ade talk come back 7 when count 7 no obema frifie be no nso eno ye 6 ye namu saafo na wo na jawo tai we kasa jo fa de o pa ofo asuma sam ne say obanu kakra edi dia manenye losin dire ginger leke eno and how bia ne chire yes e ba e che ba how bia sem bia nyade e ma ho amanfo mpo e twen da awre kon to ko jeje say mo say e dro da bi e dey e nsa mo bo say e nsa da bi e dro wo dey e dro sa e nsa dro na achinyeji aba ho papa e ntama fo ji wa chini ye na we say e ma osisi mu da wo doko so no mu a de be ya ma no wa o de na waka ho asem ka atebo so say me nom dire ginger le care no say na ye dey e ma me de mo me pa che we me no unya enfie edu unwotwe dia 18 me pa cho unya ya menko ho fo asem maso unya enfie du nwotwe 18 ekro de ontumi yedai enum losin dire ginger leke ontumi nom ene wachi wo ye pemfo wa for ye funu me pa cho onyem oho ada ne ho ayehye ontumi enum losin dire ginger leke bi da ene wachi wo ye ba tai lactating mother o ma bofra no fu a wa twe ho de ayedai efe ho drink responsibly nom ne nyansan sabio ne kwan so me ya ento so free ho okay ofo ye wo de oka kwa hu asem o ye wie kwa no ye ko boy abia mu Elmina e ho so ye de bi koi okay se si a me no ka sei nungwa wo mo wo ho ebi wo ho a eno so ye de abia mu wo ho nyankopon ya adoma ada ebesa akọ ne ya sa de akọbiam ewo ni mienu na namo na de ede ne se yesi wo de wonya o disposable cap na wo ape blog se de na nanu your friend no ice block fa bigum na hwie wa hoɔden ye obetimi anom na de agum na de wankasa wanom awie ne wa hwe ade ti losing the rabbit no enu ti na Dr. Bube Ghana man ti ase se
Dr. Lawson wo bu yebe na ne be na wo bu se mo anom a menom maade no yes ya tebe na se ya menom maade efiri se ye nananom de adi ye pen se aduane we wo ani a mi anka se medi maade na se aduane no de wo mu na ye soronko anokwasem to Ghana for say doctor ya ma onko anom ye ne wa na be dey ebenom na omunnom ye so ba ho say yes omkotodwo mu aye dene omusisi mu aye dene omo pa achi aye dene efiri se enua hini na ye de ye no enwuma aye no timisrew wonya mfinhia du nwotwe nko ade a Lawson Dere bitters otimi no bobi baby a twitwa bi ade achi an ho odene otim pai wo na wonom so awanum emmon on tetenta so ba hard ebo bi ga jo so kra e de wo chire wani mie kra da bi ensa wonom aye ni di watem ene Lawson Dere bitters ene ne leke no bitters bi de ya na meka me se bema wo pese wo hunu ade no one free ya homa no 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 61 99 Chiro formula bi e we chiro ho na manager de no na wo so of course the kiki formula ya wi fo the kiki formula and all the ice block no gu cap no sana no wa share either a thought or two of this not the other day wo dey gum no wa share a thought or two depending on what day bitters ebia mienu ginger mienu ofo formula the kikis formula okay the kikis formula and the trendy the kikis formula bema ginger 2 thought dreamer 2 thoughts okasa makuma o se shelle abano o so edankwa eno yem paso de no eno ye the kikis formula so so sa the kikis okay o me get sala ya de moa ena enom ya de moa eni ufemu ofo ya de moa to the kikis formula and 2 thoughts of ginger liquor 2 thoughts of the bitters eno na team eno na 4 size eno na 4 sizes no obetumi akohonto obegina so ya hoden ya adwuma ne yie pa eno the kikis formula okay ya ne Lawson beverages ye no mo na ekotwetwe nkomo no madika ka kiro se apontuo ne abadintuo ne ayiyo ne nyina no Lawson beverages ne nsa wodi abadwa so the Raymond bitters and ginger liquor eno na ebetumi edi wakagina mu orofo kotwetwa bi ko ne ko bubobi na nyoma mfa ma obetumi atv edi paso nkomo nyina obetumi afa na afa kekede yakokura ne bianem ten so the behwe abanoma de kafahwe janka asem wodru the nation's anchor ya nkomo no ne kai kana na banko ejira nyina ye tie sompa nja so wani ye janka ye musa mai kurani ye janka ya yehuna janka ya ba beti abanoma ase wasi nyame sompa ne se obi be nyanka ne yakunafo ukurani ye ne ani kunawu ne ani kunawu so ne wo ba sa aba no ne yefre no ayi no abanoma no this what me hwe ukunani a point brand no abanoma simple enti no so obi be kan se mehwe nyanka na meja abanoma de a ne nipa kro ne nka se abanoma ma me ni bi nada nya kofa na ne da na wo san ho mum so ko akọhwe ejanka ye nipa boni ni bo se wo jisan eye abanama ho na o ko se o ko akọhwe ejanka abrani abanama ma me da wo ye nipa boni ni because bible say na ntwa wo pro you no ya mani ni bi de me ma me na de ne ho aba mo anya bibi die ndu didi o se so me so e so tra me se me ma me de oba ware o firi ye okay
ne kom de me ade ne amemedie e children's home akomaja nka Bible so yes anye yi no yi mu nyanya atwemnyam som it is only abanama maame ntwem brade a ene ona okura usika ena wo kwa abanama maame ho ana wo kwa children's home you can choose but once abetima date obi maame so ya abom wanti now we have a case me de ba hwane ba ne de me kwa children's home dia then there is no need for you to go and remove that pieto down na one ne goda say ya de so kreska ene ebusa o say abanama ene ajanka wane se so odu sika he no ena aso go enyanka me na oti ase but obi maame me da ma money pupu ze wo papa ndi ya wane papa ndi me de ba hwane ne de me kwa kwa children's home ko peja nka na maame ne nkoda diobra no odie menye mabra nyama de a muma mini wose so obi ka so odo obi a odo ne na yemu anyina ti maame na akwatwe ne mpra no wo baako wo ka kire wo ade atum ne na etwempra na afa na skad be ma ne baako school wosim de hwe na onyi ma ye ndi me kwa children so mdi akwache na maame na ama na spend na daje nya ne bani ndi a ange so wo nwa daje sa edi menya nipa bonisam menya nipa bonisam gra o kwa ba ne ma ne maame ne nchai o David man o de man kan point man nwie kwa ku misra wa man nwie ne point on kasa ntia endo ga no goski o ba le kwa ku misra man nwie ne point on kasa ntia ya ba to kwa ma o unim bibi afasha no eduru ho no na e wo se epu obi man so antwene no okay enu nti na kwaku so dila no bi okay ene yese afashe die do beso antwene die ne agisi enye obi ananimu ohu enti hwa na kwaku so me me yire hwa afashe ne kura yemma ati ase beji me bia aya se kwaku nim se one na yire ne ma na e beso antwene no enu bi no mra samwo ye no kwaku o modi o kasentia neji zaka yanko ya enti koma ye di na nimre yanko pa when mistake ya Christopher biraya o ma ye nyaachum amanya mesom emunya de no okotia ngwe ni mako ama punchani mate hu mfifire awurade asam se ebire bia ne na de ye enti once a what choose maame bi ne nete na maame ne wo ba na ne ekura wa de be ye maame ne yi amana so ne ba so o do de so de ko children so ma senhia no awurade wonzom ana bible na aka se hwekunani no wo bo amane se be oba ono nko ate ana oba ni kuna wo ni efre ni kunani na se ni kura wo ni efre ni kunani no wo ma kunya no kura ato wo hwe na ne ma na oja ni mu enti e basre ya mahwe ma abomo afo nya mobo okrom a ne bon two for no men trauma mo fo ase abomo afo nya mobo okrom a enye obi fort obi wa anya ono a sign na beto ne kwam enti ya meka nche ne se nipa na nya wan penti on fa ne ho bibi na aba bibi na akoso samani bi omo dekura no chen fresh one no oze me se samani bi dekura no chen fresh one no konya de say no wo ba na heba o si me be ko children so na ade sande ya ade na anko children so me ne frafo for ne ngoda na aba no mama me ho na me ti se nyina ma no omo no ma me da mo so so mo hwe miamia mbapo mo hwe mo mu nu se o ma me ncha no aba no akura bia wo maame de akwa wale ase a wo papa no wo adwen ya omo no kan bi no ohu so no maame da firi na chi so no hwom mia no nkam ya so onko chire nsom wo onko chire awudi awe mo o kwaku manenwi wo se de omo no kan na se papa me wa de na wo ko bi wo ko chire nsom da wo ko chire nsom wo ko chire nsom kwaku yini di ni firi matia sai oh ya de te enji abasre omo so na wo experience power abrabom abomo afo no omo wo abrabom experience almost kura ho brase go nim so no ane ban go obi antimi anhwe no enye obi de hia be fana to no so ohwe no no obi na be disrespect ntomo wo ho brase pa san kura no so hu no omo ye no anfa nche omu so ya abanama no antiatia no a omo so wonka ye che nipa bia wo wiase ya abanama so hunu so de na ye wo de ne mfu nsuo mu ma ne hunu
na wan tia no obi ho wale obi e odi aba no wo bu na akran kwa mistake yen kan kire no na akran so nim sa nya ne papa no dida bi obenya ya odi eze ota no said your buy am for so aba friend agina woni akwasi ada na odi udu zakoso charger no nim shock you we try to be woni sa charger ni ndia no ready ya beto akwasi wo charger no a e be boni suma free na chi na akwasi ani so yetum onim bone pot ya waye ye nchirim kire o maame aba be kaza ansa eti akwasi tuwa na hye ni mu sa ota no na momu hu abarama de waye ho mone no aka kire no wabo no ne yesesu wodi ama no aguye we ya abrabo nsi uye na wo ye ne saa omo won ka ye papa Ediaba Samano Mafo Nina Mofa. Metama Chimunchim Mura. Mumma Boa Majadi and I the young woman Wasada. And no one up and Knatchin when Shano Awana, Ubre Ubian Pabama Ariano. Mumma wanted your 1 Tiasia, a 10 Samasia, a town D, or no Yeronco, or Mino Masum Diano, Yaka Momani Wasia. Okay. Yeah, kura mo mani mu ase. Ejim bacho. So oni aba na mama me dan kwa dia. Wo de be kwa children so me fa ne ba. Okay. Okay. Obi angada ye me ko akotonyo ma basisi a. Obi angada 2 minutes ansan ya kubia homa no. Producer wadawro ma sensan na we no resource ye be ba bonten na ye hu se odu sika be hwa abanoma de na na de be ko bebi so mu no. No so akoya asem foforo sensan na me kotonyo ma ba obia wo the next 2 minutes a wo di be defend na san ye bi homa no 21st kene ke siatica expert for yanko 21st kene siatica no so sisi e faustre mu na kokomodo for 21st kene kutu ene betumi e dia bibiduru etu siatica yade no ase na wo de amaw yade bibiribiada yemfa nkoda 21st kene 15 branches you ene o Ghana mem ha odi tu sa yade ase laboratory ne scan infidia hudu pre 21st kene kubi orofo ye na ye ni ko 21st kene kwate ne yentu ye yade ase Kumasi ya shao overseas adabraka wane Sompa TV Sompa FM nebo abrusa akrumu obo asekanse kotes conjunction uko nkranya benyano sunyane kraza techima 21st kene koho yanko na yekotue ya diase wate 0540311311 0540311311 ana 0249311311 0249311311 3 eba center du papa wodi abadwa so na etuko kwase 3 eco caps Coco Master for 3 eco capsules no said the ACA2 amanfo coco ase edu o makagina mu makoko ya de tu from so no enya asem keto akra for coco no yibetu ase pa dia 3 eco capsules Coco Master for coco ya de bone pa e manentna won so yenko kolina ke badani heba Mr. Yeba apidan ke benya biato 0546 107 107 0546 107 107 Liberium eno aye liberty aye freedom or for obajo ho dia liberty conference na duru ho o ma na yadubu achi ni food for thought na kambomu na edition we dia ano den papa enye asem keto akra wo for yenko liberty conference o hawo ni amane bia da yeso bia no ye pai fa hodie no oje emfa enye yenkasa ye kra yenwane free ye boni mu na liberty conference we no adanse ye besi ase pa or for me ministers are omo ede nyomto ekojeje krupo twedi apotata sete champion mebe ochre ene minister Kwame Jedu omo ena ekotodwom ede ayi krupo twedi ampon aye ewo dwumadi na dubri park orofo yenkoi na yenko enkoje ye ho efiri wotamfo bonsa no mpunkyere ene ne nkyehye ye emu Jubilee Park damemne de di animu ya eno mahene ye dubu achine food for thought wo the liberty conference no so anopa no sia pepepepe was come and be blessed, oh glory, hallelujah. Tabitha clinic was the free screening for an ecoso atasomaso Pentecost asori no one ejano ena edi ehwe mutieni Tabitha clinic is free screening no ecoso na atasomaso Pentecost asori no one ejano ena edi ehwe ni mu hyene so was say ya the bibre biada or for bra na said obesi aboa wo no enya asem keto laboratory ne scan no ne consultation no nyina da free or for say you free no nko ade se hu ya de no a ene aduro no so aboa mrem kama pa anopa no wotwe anwumere no nan wapon
baby a woye no atasoma so Pentecost asore no woni edwa no na edi ehwani mu 0202 347 647 0202 347 647 Tabita Clinic ni free screening no akwanto seminar express group yenko broni krom wate ye wo wala tu asa ukwa kosua de express group credibility no ewo soro pa wondin a wagye wa kwanto sem no ano odene papa yenko express group na won yentu kwan 02055 282 27787 0552 8227787 express group na se menkan cho se brei na wa call to seminar fa bra na bedano eya Sompa sika kese odofo ni nyina nie star 426 star 18 hash star 426 18 hash odofo eno ni code wa o send dey akọ all networks no select Sompa prompt no beba na wa hyehye na kama ubenya sika di kama ye o hwede that TV so na ni agio sika eba nipa ho atimi se ne sen kra wo frefre na sika ni ho dia odofo wo nso mu na se tumbeka se onu bi ko no sika Sompa sika kese o say this is mega cash lucky boss eno am peso ko bi so na onya sika ni bi no ebebo ye pa OCP fertilizer nso no toto na nanom akuafo afra se omni OCP fertilizer di onjuma no wote so mfa so pa odofo ebeya nika ebeya ho a se ubedua no do ubedua na so do so no atumi ate na bribra ni nyina ye OCP fertilizer ko agrochemical ho extension officers no o say OCP fertilizer no say na me ko akoye mikodua on be kire wo na nyoma akon kan yenko fa OCP fertilizer na mfa ko di adwuma 03559 9437 03559 9437 OCP fertilizer ena me kanfo na me dia ma Codis Healthcare Limited ono ena dia fidie nwanwa so bia Codi free and Codi free plus Codi free Codi free plus eno enya fidie abadwa so na fidie na enso se de AC abadwuma no enye asem ketwa orofo eno ena ebekwa ko check sugar level no na nyoma akonkan no ho den no enso atimi asipi na asita so pe bia to na wankasa de di udwuma pa dia Adia pharmacy Ozone chemistry Jab pharmacy and then A pharmacy and as a Lancer chemist ubenya bia to na so watumi edi udwuma 0540 647 867 0540 647 867 Codi free and Codi free plus and fidie nwanwa so a ensenchene kama Novigi Studios and no ewon kana you Novigi Studios ubehu wo mo ewo Malam Abase eno Kokroko Street eho ena first Kokroko Street eho ena ubehu Novigi Studios orofo se ubetwa mfonyini na ayefe se o promo onyoma ewo mefa ne se utwa sini no wo mu wo cameras akesi a eno ultramodern cameras a ano odre pa ebetumi aboa orofo se yemfonyini twa pa na se wo pese uko active film pa no mu twade amawo se wo maame papa bi bi kura wu na ombe cover de amawo orofo m camera na die papa Novigi Studios and American phone am de amawo frewo mo no medi odwuma emfa mawo kama wa bra ukotwa sini anasa o maame no papa wu no be cover yi no anasa ukotwa mfonyini pa de amawo dofo bi no 0574 715 778 0574 715 778 and 0309 974 822 Novigi Monkafra and a weda no etimi me papa ama me minimum hono e wabi esesa ho Jom herbal lotion honamia ya no Jom herbal lotion orofo wachiri bremo wachiri kase ukotodwe orofo wo poso ya Jom herbal lotion ebetumi aboa opa so honam yo ya pa de orofo ye kanfo Jom e de amount kama pa fa kwa obenya biato Dani herbal Freddy Mens herbal Colinak herbal Apidak Misty herbal ubenya biato na oso honam ya no nyina da ni nyina etumi apai e de afri so 0244 370-295 0244-730-295 Jom
herbal lotion eye honamia ya edru orofo yenkope bi ebebo ye pa aziblibo sonkalu kagoka eye togbe ahabai keke orofo togbe ahabai keke no amuhune sa no susum nyuma eye togbe ahabai keke aziblibo sonkalu kagoka from Benin Dahomey orofo togbe baga na wabo amanfo pi e sunsum semu orofo na wo petogo ankasa akira kwai pa dia wo afijase akwantempon so krobia ye frɛ ho bomfa na wuduru kro so aso besi wo bomfa hospital junction wa bra wo ko afijase no usu besi bomfa hospital junction osi wa tiema no na frɛ togbe obema nkoda na baba befa wo how bia unya duru ho a wadu wo how nyina no ebe pai every wo so togbe se menka cho se wo achichiri na se wo hia na mo pa dia oba obenya babia da kama na nyoma akonkai e dia mawo 0244 484747 0244 484747 eye togbe ahabai keke orofo yenko twitwa bia ni bi wate yenko bobo bia ni bi wate ni nyina eye klobie na mekanfo na media mawo bia Ghana fo adia tum no eye klobie onifie du watwe amfo asem koso saa na oba pemfo emfa wasem enkoso bia enoa ene klobo so odi usika ebehwe abanoma de enka fahwe janka eno any topic no omra samwaso onde odi sika ebehwe abanoma de ode ko akohwe janka efiri se oma bible nsem a woka no nyankopon ano enwofom Yesu Kristo wuo no a obewi obema so abamfa so ofalumba se da se ompa abanoma maame a enko ho ko Europe to bia Asem bia omna samo 1 minute if a different ebre no kona mia homa no yentra enye pieto asem ne yekanga asem na dawo ne yeta ba ko obede the point to o tell me brede me point entake ni pi o wonje me ntake no me so me brede me point okay se me chirem okay amana be si me dia so enye to enye ba ye fa ni say pieto asem ne yekanga ye kan in terms of enya ajanka ene sebe abanoma eno ho asem ne yeka enye oba o da ye kore no nye no asem ne yeka na ya because oba no me fa no me hwe no anye bia me bona ko homa akra ne dibi enye no asem ne yeka ye kan in terms of say de wo mobo ana de bible aka ho asem ena me media akiri yaw me say me nsan da hwe ya ka obi o ya wisia ne ajanka wisia ne ajanka na wisia ye de ne maame ne papa wu ana janka ye de ba ko ho eti ya ka janka ana wisia ne mienu nyina ya because yaw ye ka me say se ba ko ni okura na ba ko timi de o ba ko so ba sa ni pa nyina no se ko ba sa wisia na janka emu ode okwa no mu mienu ye so okwa na atwe mienu esresen ho a ye ni ba ko anu enya ba ko emom ye hwe asem ne quantity ne quality do wo mobro the bible kan ho asem ene ye na udi akire because sa kwada no se bibi hia na ho do obenya ba bi adai akoka no ho a kire se ma mi sei ma mi tie me ma mi sei okay but sa risia ne ajanka no okosu a kire hwan the nation's anchor anya pieto wo yawo opeja anya sa na opeja no na ni wo mobo wase papa bi si odi ni sika behwe kuna ajanka de dabi odi ni sika behwe abanoma de behwe ajanka eno ye main topic yes okwaku de wo ono abede kwaku de yakọ ya ni building so building na mi wura mu a ya mu obi ameye ni yewa akire ya mu obi ameye ni yewa akire ebi na atipi kwaku de yakọ ya ni bedo de yakọ ya America nyina ne se ye musa so ko heja nka de a ne ba ne ne be chewa na pen your kan se na na ya wisia ayiti de a wo be hwe na beduru ba bi kro nyi waye no ko busa so ko twede so nko heja nka ya de akora ne chewa na ye mva njewo ana akoko he oba no nso so asebita frache wo ba no a ebi a wo pani nti wo ko he ba no a on de unya mfa so obi kura furo na wo hwe
na just o ba ko ma kura ko dan be di dachi wa moka e bibi nti na ade tu za na mo no edu wa moka omu nyina nkoma ma ye wo de a we kura do betim na no de ajanka kura de amfana ma agide nso mo ogoye na do opie ba unim ne biem onye owe onko nso ma nware da o ma mprada o di asem na se Kristo so ye nhwe mobrofo nti onipa mo bo amfa nso wo maame ama woni maame obi wo maame na nso wo mo bo ten de oda agide nso ne se chichate wo obi afa do ye ho no de ko sa akura nso de obi anim se papa bi na ne wo ye edi maame na ntimi hwe na obi amu ani biem edi mobro de no no ni abusua ajanka no ni ajanka no so wo abusua ndi ade na ne o maame no papa na awu ane wo fa awu ne nana awu ne nana nu awu ade no om ne ko ye ndi abrabom no fa no sa ko kuni amekura meka makawio wa me tisu 05513131 05513131 05483131 05483131 hello Peter ni atakula yenti o Peter yoku yanim me ko mo omra samwa no okay o ko mo omra samwa okay hello oh ye look o mai ya de o ya fata hurry up yes o ko be prison ni o ko wuti 40 years 30 years lo wa bina ma helba ala ai ko ko enem ko ku yi yes o ko o ko ma hwan e jafa ni ku ku unya yo akura ko ada yes o ko ma hwan amine o mo ya je baba ono omro ya adwene okay ya de o ko ma no ye bre no tina fa ye content hello o say amaje ofosu o ko ma hwan bullet ni bullet obra ko saponi obra ko saponi be ma papa mi ni wa mo na asema ba ko na kana o ma samwa ho ma bona ma so papa awo bible mu se o wo ni wa so ba na ko be hye wo ka be bu watan se o ko ma hwan o ko ma hwan o ko ma hwan o so mu no hello ye akwa mo majusu eburu katachi o ko ma hwan me ko ma mo wunya o yo ya de me ko ma wa samwa okay hello Hello. Mame, ofrefri hi wudin. Hello. Mame, baby ofrefri wudin. Hello. Hello. Mame, wo koma hwan wadawuru ma ye bre no. Me pato, me koma muna samwa. Okay. Hello. Hello. Mame, baby ofrefri wudin. Pato, tamu ni me ham koma. Mane so wadawuru mane so peja. Koma falumba wa. O koma falumba. Okay. Hello. Hello. Hello, baby ofrefri wudin. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Me kase free jaso asante achim. No ke yeti o. Hello, me kase free asante achim jaso. Wo koma hwan? Me koma omo Samoa, omo Samoa. Okay. Hello. Baby afrefre udin. Me kase free Oboagye frem kwa mi nkwa jansi. No ke wo koma hwan? Me support Oforisuo pa. Okay. Okay. Hello. 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 Hello, baby afrefre. Me kase free asante me koma omo Samoa. O koma omo Samoa. Okay. Hello. Hello, Oforisuo Yaw Aboagye. Ko bedi de. Majuso. Na won't say we Yesu Kama o koma hwan? Me koma me am boss. Na me am boss omo Samoa nim ko vote mo bi. Hello. 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 Baby afrefre udin. Oboagye frem Oboagye me kase free Jesu. O koma hwan? Oboagye omo Samoa. No okay. Hello. 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 Baby afrefre udin katachi. Me koma Papa Lumba. No okay. Hello. Good evening. Majo so katachi baby afrefre. I'm kase Dunkwa. Dunkwa. Me koma Falumba. No okay.
Hello. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. I'm trying to know of Falumba. Falumba. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free for your papa. Okoma wine. Make a free tamale. Noki. Me koma Ofalumba. Noki. Okay. Hello. Hello. Good evening. Hello. Hello. Mama, what down baby I'm free with thee. And Pastor because of France from Ata. Aston here. Ashanti Falumba. Okoma Falumba. Okay. Hello. Media tutu. Hello. Oh. Okay. Hello. Okoma Ofalumba. Okay, I have 2 calls now for your brand. Hello. Hello. Baby, I'm free with you about Papa wine. Hello. Mamma, Okoma wine, baby, I'm free with you. Sorry, Okoma Ofalumba. Hello. That's a good evening. My Joso, Papa. Good evening. My Joso. For the question, sir. But the message come out for Lumba. Hey, baby, our Bible I can't pass. My Bible I can't. I'm a for Bible. Okay. Chief producer and far results on Mrana. Yeah, Breno class one. We dear Cassis also. Sesia no, the results na kwa no. Na chese ewiase ankasa no. Se oware oba wawu mienu ana miensa ankoda ne from abanoma no a ehu behia se wonen maame ni timi da dia wo se utimi hwe ankoda no na bible so kan se ehu behia se e behwe nyanka ene awisia ene akunafo eno de wo twiro nim nanso so no amanfo amfa bible anya adwuma eno ti no lumba nya 10 Obra Samuenya 9 sesaso no mistake asamaba omo yes I'm gonna make a show Start in an effect. I answer me go. Anti kwa kuse no wakwa akogina se omo yes ade nyom yire de omo nche omo de we de omo nche that just omo ntimi nka bi ma omo nka bi ma ni anzo so no ya man bi dia wo omo ni omo man ya ye okay ya bra na ya Cedar Worship Center Cedar na eba na so for pani Bishop Abesaki Kwapon on the general overseer on the nyanyame asem a emohwam na opeso ode wasem beda Sompa Asem Mpe Nipa and mano na egu television so no 0509 438 484 0509 438 484 and 0244 801428 26 rather 0244 801426 and no any production line oba ubenya bebia da kama wa bra ufira chichiri ebe kan wasem na ya